Kuringana na family ya Mutigaire Loreto Papa uria ukoragwo na wathe na ningi akoretwo ari mwendia wa duka nimeretheire uria oragirwo thutha wake kuhahamwo kimwiri. Nikaingia ndani nikasema Loreta, nikakuta Loreta amelala uji. Loreta amemaliza kufa. Kuringana na aikari a gicagi giki nimaugite riri tirita ria mbere meitu ino gutharikira Mutigaire na riu makenda borithi kugacirithia ugiteri guku nake cifu wa itura riri akiuga uthuthuria ni wambikitwo. Unyui wa njohi itari githimi na uhuthiri wa dawa ni uthukitie micii miingi na gikiro kinene undu uria ni ugwati hari njiarwa. Akiariria etikia kanitha-ini wa Gatoreki wa Ntumara mwena wa Chuka kaunti-ini ya Tharaka Nithi, mufea uria urugamirire parish ya Chuka Cyprian Baka ni augite kwina irabu nyingi iria irendia njohi na dawa cia kurevya undu uria ukoretwo ugicungiriria migomo mathukuru-ini. We condemn the source of especially bank. Tunajua inaguza huko kwa mlima Kenya. You know, you people, you know more than I do. We are from Tharaka, you know here. You know well. You know how it is channeled to a young people, even in school. Mihango ya gwetha na kuhonokia mundu umwe uria urathikanio kwari-ini ya maili 7 mwena wa Dandora guku mucii wa Nairobi no ithiete na mbere. Mundurume uyu arekorire hatika-ini ino thutha wa thingo cia kware ino kuhoboka kuria aruti a wira angi ana a kware ino marahonokire gikuo ciarera. Thutha wao wa kuingira umwe wao ni ahotire kwanjiriria kuruta wira wao no ucio ungi acoka akorwo ni akwamira kuria thiini. Huko ndani ni kama makevu. Kuna shimo kubwa sana, unaweza ingilia hapa utakayo pande nyingine. Na riu kurumirira mutino uyu munini wa kamishna wa mwena wa Njiro Joseph Mwangi ni athanite mihango yothe ya wenji wa mahiga irugamio nginyagia maofitha kuma ruhonge rwa nema mathurime kware icio na maheane uge wao kana ni ikinyanĩire ikiro cia ugiteri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wainaina wa Kiarie.